Ivica i Marica. Malo prije, dok sam kopala po bratovu ormaru da nađem što još mogu utrpati u veš mašinu, a znajući da baš nije ažuran u skupljanju prljavog veša, napipala sam pištolj. Zapravo futrolu. U prvi tren povučem ruku kao oparena vrelom vodom. Nakon prvog šoka uzmem je u ruke. Otvorim. Unutra se crni ta zvijer. Počnem se nekontrolirano tresti kao da sam iznenadno dobila Parkinsonovu bolest. Sjedim neko vrijeme i proživljavam pojavu te stvari koja živi s nama pod istim krovom. Rat je već zaboravljen, no mi i dalje živimo u nekom nevidljivom mikroratu u kojem nas čuva tajno oružje na dnu ormara. Pažljivo odložim stvar na isto mjesto i prekrijem krpama onako kako sam je i našla, zakopanu u bunkeru odjeće. Izvučem svoje tromo tijelo iz ormara i sjednem, pokušavam nivelirati tlak. Izvana već prodire prvi val vrućine. S obzirom na moje stanje, stresovi su najmanje što mi sada treba. Otkad sam objavila da sam trudna, moj muž je postao siguran, otvoren i pun entuzijazma u izražavanju pakosti. Primjedbe na račun mog brata počele su ubadati svoj cilj direktno, ne više zaobilazno preko tampon zone. Mogao bi i on malo počistiti taj svoj brlok. Nisi mu ti kućna pomoćnica? Govori meni, nikad njemu. Njemu pokazuje svoje natmureno lice i pasivno-agresivnu šutnju. Ej, šogi, ideš sa mnom malo na bicikl. Ajmo, da skineš trudnički trbuh. Seka je trudna, ne ti. Kaže mu moj brat šeretski. Kakve su mu to kretenske šale? Mogao bi se naučiti malo pristojnosti. Bijesni na mene dok brat nije u blizini. Prestao mi je ugađati, vraća mi svaku sitnicu strostruko. Nakon objave trudnoće, braco se gotovo u potpunosti preselio na bicikl. Prelazi kilometre i kilometre pokušavajući nivelirati uspone i padove. Ispuniti dane ispražnjene od obaveza i konkretnog cilja. Nakon što su ga hospitalizirali zbog PTSP-a, dugog liječenja, umirovljenja i vraćanja u stvarnost, ostalo je mnoštvo neispunjenih rupa tamo gdje mu je prekinuta mladost. Našao se nepripremljen izvan vremena, u zbunjenoj sredovječnosti bez smjera i cilja. Ja mu ne mogu i ne znam kako pomoći. Moj muž zato sve jako dobro zna i puni nas direktivama poželjnog ponašanja. Kad ti toliko pospremaš za njim i nijednom riječju mu ne prigovoriš za nered, ja ne vidim razloga zašto da ja čistim za sobom. Mene uvijek pozivaš na red. Govori mi kiselim licem mučenika koji ne želi postati svet. Moj braco je ranjena duša, izgubljeni sam. Ti imaš roditelje, brata i sestru, nečake, mene i dijete na putu. I zato ja zaslužujem strogi red, a on za svoju neurednost i šlamperaj dobije još i maženje gratis. Treba će nam soba za dijete, rekao je bratu bez uvijanja, ali ne u mojoj prisutnosti. Doznala sam to posredno. U redu, riješit ćemo to, rekao mu je moj brat. Nije od početka bilo tako. Kad sam dovela svog budućeg muža u kuću, nije bilo finije osobe, pažljivijeg dečka, uviđavnijeg šogora na ovome svijetu u kojem smo ja i moj brat ostali sami. Braco i šogi su se odlično slagali, kosili travu oko kuće, sadili u vrtu, igrali šah, ugađali meni. Moj brat je otišao s frendovima na prvu liniju fronte braniti svoj grad. Smatrao je nemoralnim bilo kako izvlačenje dok granate padaju na zgrade, ljude i ulice, na naše roditelje. Njegovo izbivanje trajalo je čitavu vječnost, a strah za njega neizdrživ. Mama i tata sve to nisu izdržali, napustili su nas u jeku rata. Te sam smrti iznijela sama u nekom košmarnom stanju između jave i sna. Kad su završne akcije okončale,
Brat se nije vratio kući. Posjećivala sam ga u bolnici, svu svoju ljubav pod stresom izlijevala na njega. Stalno sam ga grlila, imajući potrebu za tjelesnim potvrđivanjem njegovog postojanja. Kad se vratio, gušila sam ga jelom, kolačima, malim ugađanjima koje sam plela kao sitan vez oko njega. Obavijala sam ga kao mekani jastuk sa svih strana, da se ne udari slučajno. Nisam mislila na sebe dok je njegovo stanje bilo rubno. Ostali smo sami, dugo. Sve dok nisam osjetila da se osovio na noge i da ga ne moram imati stalno na oku. Tek tad sam dovela stranca u kuću. Početak nam je bio veseo, kraj duge usamljenosti u dvoje. Naše šutnje odjednom su razbijene živom komunikacijom. Činilo se da život novopečena bračnog para koji brine o ženinu bratu, starom, simpatičnom dečku, izliječenom PTSP-ovcu, plovi u dobrom smjeru. Moj brat nije nikad ni jednom jedinom riječju spomenuo rat, kao da ta epizoda nikad nije postojala u njegovom životu. Tada sam mislila da je potpuno dovoljno što o tome govori svom psihijatru. Zapravo sam u podsvijesti odmjerila bratovo stradanje s muževljevom oslobođenošću od vojne obveze zbog srčane mane. Shvatila da su te činjenice u nestabilnoj ravnoteži i spontano ih pospremila, ne sluteći da one mogu izazvati recidive. Živjeli smo u sadašnjosti, okrhnuti kakvi jesmo, bez zazivanja prošlosti. I takav život nije se činio loš. Vjerojatno nisam bila s njima dvojicom kad se to dogodilo. Inače bih točno znala što je koga i u kojem trenutku pogodilo. Da sam bila prisutna, uključio bi se moj sigurnosni jastuk i sve nas spasi od nesreće. Ali nisam bila i ne znam koja vrsta granata je pala i tko je zadobio više gelera. Negdje je puknuo prvi hitac, na izgled banalni trigger, kao što to biva u ratovima svjetskih razmjera. Sudbina svijeta kulja u dubinama i provaljuje kad joj za to dođe vrijeme. Tek sad mi je kristalno jasno da s tim treba računati u životu. Odjednom sam postala svjesna da su se njih dvojica iz ugodne, mirnodopske spokojnosti prestrojili u ratne napadačke pozicije i da me zapala nemoguća misija mirovnih snaga. Moj muž, koji rata nije ni vidio, odjednom snajperski okida u slabosti moga brata, za koje nisam ni slutila da ih je upoznao u tako kratko vrijeme našeg zajedničkog života. Kako su ljudi ubojiti kad su u pitanju tuđe slabosti, a kako samo brane svoje? Brati pije antidepresive i alkohol, reci mu da će prolupati od toga. Ne pije alkohol. I jučer sam ga vidio sa čašicom žestokog u našem kafiću. Reći ću mu, budi bez brige. Ti ga stalno pokrivaš, gladiš sve njegove mane. Nije istina, sve mu kažem što ne valja. Postala sam mu druga mama, pa ne mogu ga ja odgajati. A zašto onda mene odgajaš? Ti si drugo, s tobom živim. On ima svoj život, slobodan je da radi što god želi. Nije, dok je pod zajedničkim krovom. Neka se ponaša pristojno kao ja. Živi u zajednici, nije slobodan da radi što mu se prohtje. A što te to smeta? Njemu daješ svu slobodu, sva prava, a mene si ograničila. Stavila si me u okvire. Ma koje to okvire, molim te lijepo? Kad on izađe iz tuša, ja brišem pot da mogu ući nakon njega, a on mi se još i podsmjehuje. Ma ne izmišljaj, ja čistim kuću, jednom ti se desilo i sad od toga praviš incident. Smiješi ti se jer si mu drag, otkud tebi da ti se podsmjehuje? Meni se broji svaka kriva riječ, njemu nijedna. Njemu daješ sladoled ispred televizije, a ja neka si uzmem sam. Moj brat više nije cjelovita osoba kao što si ti. I onda ja moram snositi posljedice toga. Čime sam ja to zaslužio? Ja, pa ja. Postoje i drugi ljudi oko tebe. Zašto ne ode u podstanare? Prima mirovinu. Nije li to čudno da živi s nama? Ne želim ga tjerati iz njegove vlastite kuće. Onda idemo mi. Vidjet ćemo. Volim ovu kuću. Zašto ti ne voliš moga brata? Tko kaže?
Samo neka on pripazi kako se ponaša. Od tada je Braco uveo bicikl u svoj život. Ne kao rekreaciju, nego kao kuću na kotačima. Sjedne na njega ujutro i nestaje iz naših života do navečer. Ne priča nam o svojim pedaliranjima, osvajanjima daljina. Za kilometre cijeloga dana ima premalo mišića i zato se bojim kamo mu odlazi vrijeme. Svi troje na okupu viđali smo se rijetko, sve dok ja nisam objavila da sam trudna. Prešla sam 40 i više se nisam nadala. Vijest nas je svo troje bacila u nebo od sreće, ali njih dvojicu nije stisnula u zagrljaj. Moje nade su brzo potonule. Seka divno, postaću ujo, vozit ću ga na biciklu, svuda ćemo ići, svašta ću mu pokazat. Ništa ti nećeš voziti. Mogao bi si naći neki posao, umjesto da se vozikaš po cijele dane. Ne znam tko bi zaposlio luđaka iz rata. Nisi ti ni najmanje lud. Lijenost nije ludost. A eto, malo sam se uljenio jer sam se umorio u ratu, čuvao guzice svima koji su se izmakli. Ti to na mene ciljaš? Ma šta ti je, tebe to pere. Dečki, dosta. Kakve su to gluposti? Pa mi čekamo bebu u našoj obitelji. Jesmo rekli da ćemo nazdraviti? Ne smijem, ja ću u sok. A žesticu u kafiću smiješ? Sada sjedim u gomili veša na podu ispred ormara u kojem je pohranjena zvijer. Nisam je nikad prije našla, sve te ratne i poratne godine. Osjećam se kao da sam iznenada napipala kvržicu na dojci. Moram se pomaknuti, otići nekom doktoru, ali kojem? Kako da saznam broj njegovog psihijatra, a da mu ne bude sumnjivo? Ne želim imati bebu u kući s oružjem u ormaru, ne dolazi u obzir. To mi je toliko nespojivo da mi izaziva neopisivu mučninu. Dosta mi je rata koji mi je odnio roditelje, uništio brata, koji nagriza i dalje moju obitelj. Kroz prozor laje ljetna žega bez milosti. Vruće mi je u mozgu, u trbuhu, u srcu. Na čuvanju sam trudnoće i ne bi se trebala izlagati stresu. Muž mi je na poslu, a brat već zarana na biciklu. Ne mogu ustati i staviti veš u mašinu. Samo sjedim i osjećam kako me temperatura ubija izvana, iznutra. Trebala bih uključiti klimu, ali i to mi je u ovome trenutku teško. Prevalim se i legnem u veš koji miriše na ustajelost i znoj. Zatvorim oči. Začujem otključavanje vrata i to me trgne iz drijemeža. Tko je sad to tako rano? Ulazi moj brat. Seka, šta ti je, jesi pala? Pritrči mi u panici. Ma ne, sve u redu. Zaspala sam skupljajući veš. Baš mi se i ne radi po toj vrućini. Hej, šta ti je ovo? Ima crvenu brazdu s korene krvi na glavi. Djelo je nekako smušeno. U dahu osjećam trag alkohola. A to, malo mi se od ove vrućine zamantalo u glavi i pao sam s bajsa. Ma ništa strašno, pao sam u visoku travu. Joj, taj tvoj bicikl. Previše je prometa u gradu, stalno brinem. Sekić, odlučio sam se odselit, iznajmit ću stan. Zašto? Trebat će vam mjesta za klinca i tako. Otkuda ti to? Pa ima dovoljno mjesta u kući za sve nas. Ne, bolje da vi budete sami. Idem ja ća. Nitko te ne tjera. Znaš da ću ja teško bez tebe. Sekić, nemoj sad plakat, pa nije to ništa strašno. Tko će se brinuti za tebe? Tko će mi tebe čuvati? O, ne brini, Sekić, pobrinuo sam se ja za čuvanje. Možeš mi dati broj onog tvog doktora? Što će ti? Ja sam skroz dobro. Ne idem više k njemu. Kako ne ideš? Pa trebaš ići. Ne trebam, nisam više lud. Samo sam ljen. Sve je to u glavi. A kako nabavljaš tablete? Ne nabavljam. Terapija se ne smije prekidati. Tko kaže? Ovako sam puno bolje. Sve sad dobro vidim. Znam tko me i odakle napada. Ali ne brini, Sekić, znam se ja obranit. U ratu sam bio obrambeni vod. Nema više rata. Odavno je prestao. Nitko te ne napada. Misliš? Rat nikada ne prestaje. Kasnije, toga jutra, kad je opet nekud otišao van, otvorim ormar,
Uzmem futrolu i bez ikakve dileme, bez ikakvog krzmanja, obložim je debelim slojem papira i plastike. Izađem van sa svojim specijalnim teretom i odem do kontejnera nekoliko ulica dalje. Pričekam da ljudi odu s vidika i potom spustim vrećicu u kontejner. Vrućina je opaka i iz njega bazdi kao iz pakla i mrtvaca bi se moglo sakriti. Pričekam kamion za smeće i nakon toga vratim se u kuću. Legnem na krevet čekajući da se ispuni prognoza. Najavili su kišu kao mogućnost i željno iščekujem da spere tragove svih mučnih rabota. Ja sam ipak u drugom stanju i znam da me to čuva kao oružje koje sam ja odabrala za nošenje s ovim svijetom. Nikakva druga opcija ne dolazi u obzir i nitko mi to ne može osporiti. Ponajmanje moja 2 muškarca s kojima živim i 3 koji će tek doći i zatražiti svoja prava. Ne znam koliko je vremena prošlo kad sam shvatila da je brat uočio nestanak oružja. On vrlo dobro zna da samo ja kopam po njegovim stvarima, ali u ratu su velike oči. Neprijatelj može promijeniti taktiku. Sekić, sve je to u glavi, jel da? Je, braco, sve je u glavi. Možda bi ja trebao opet kod doktora. Bilo bi dobro. Nazovi ga. Ja nas više ne mogu obraniti. Svi smo na sigurnom, braco. Više neće biti rata. Ali, vojna policija me tražila. Nije. Ja sam vratila oružje. A, dobro, Sekić. Šta je Šogi rekao? Ne zna on za to. Ne mora sve znati. Iznenada brat me zagrli. Osjećam kako se trese i njegov strah mili mi po koži kao najezda mrava. Samo preko mene ima sponu sa stvarnošću kakva jest. Ostaješ ovdje. Nećeš se nikamo seliti. Ja ću te čuvati. Dobro, Seka. Ti ćeš me čuvati. Mi smo Ivica i Marica. Tako je, braco. Mi smo Ivica i Marica. I uvijek ćemo to biti. Do kraja svih ratova. Gleda me velikim očima, pun pouzdanja i nade. To mu daje sigurnost da će veliki strah prestati, da neće završiti u umobolnici i da će se na kraju dugog, mučnog puta iz rata vratiti kao pobjednik.